Untuk acara selanjutnya, karena hari sudah mulai malam, acara kami sebelum ditutup, marilah kita berdoa yang dibacakan oleh Bapak Irwan. Sebelum kami kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih. Seluruh doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafin wa yukafiru mazidah. Allahumma lakal hamdu yanbaghi lil jalali wajhika azimi sultani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmi. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana maladun rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka Allahumma nas'aluka ta Muhammad. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana taqabbal minna wa salatana wa siyamana wa sujudana wa ruku'ana wa tadarusana amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma bil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbil amma yasifun wa sallallahu alaihi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh cantik si anak dara. Kalau tersenyum mengikat hati, kalau tersikap tutur dan kata, maaf dipinta sepenuh hati. Buah mangga, buah kuini, buahnya masak, mari dimakan. Acara berakhir, istirahat sampai di sini. Setelah maghrib kita lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga istirahat dulu. Lanjutkan nanti hiburan sampai malam. Mak, pegang mak. Maaf ya, ternyata kebanyakan Makasih.